Selamat main HP. Pesawannya. Halo, Ya, lo. ada teman cewek enggak? Sini dong. Ada cewek mah, tapi ke sawah dulu temenin saya. Ya udah, ntar aku ke situ. Oke, ditunggu di sini. Cewek. Bete amat ini mah. Sugan aing ngopi duitan, Bro. Bukan kabikang cenah. Bagus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk sini masuk. Bedak mah beak deui, golowing henteu. Pugu hayang jadi selergam. Tanu nitah-nitah aing asup TV. Mau main ke cewek? Ya. Tenang, cewek mah ada. Teman saya mau ke sawah dulu. Ya, Ya. ikut ke sawah ya. Ya. Ntar saya temenin cewek. Oke? Oke. Baik. Yuk. Hayang jadi selergam. Iya. Yuk, ke bawah nih. Nih, ini namanya nih daun dangder. Ya. Ya. Ini buat lalap, yang meledelan lalapnya. Ini nah ini. Ya. Ya. Yuk. Jatiker itu dicilukan kita syuting jati menang-menang duit. Boro-boro jeung meuli sabun jeung meuli baju jeung meuli seblak gitu gablek. Nih, sama orang di sini. Ntar saya masukin dulu ya. Masuk. Wan, duluan. Mau main ke rumah cewek nih, Wan. Dia cewek. Aing keur macul ge yo. Kesik mantuan teu dia. Nih, mantuan gantian yo. Lama amat. Cepatin. Dusun dia. Minyak wangi ge beak. Ieu boga ge minyak wangi boga adi aing. Kayak bisik orok lewat mau motor klasik. Segeus encan ya. Gini tah. Macul. Mampus dia, dusun kena kolot mah gitu tah. Iya. Makanya ulah ngalunjak dia. Ayo, bangun. Ayo. Gatel tuh jadinya. Udah ntar aja lah mana. Yuk cewek yuk. Ayo. Rebut aja ke cewek. Ayo gue juga enggak. Di sini dulu masuk dulu yuk. Pada gatel badan kamu ini. Mana ya orang ngerti amat pokoknya diajak mulung lubang kadina. Mana nya orang Dari mana nek main ke cewek mana? Mas, mau kemana aja? Atuh kuari mah berang panas. Lain wayahna main ke cewek. Kamu nih ngejaring saya. Pada gatal nih semua. Atuh kumaha aja berang kuari mah kebe termalam ya. Termalam. Ulah gitu. Ih galak amat. Mau jadi kadang balik dia. Balik. Nu aing kita. Saya lupa. Dia ngalunjak. Untung aing bekas kiper dia. Aduh. Kampret setan. Itu ngajungkal, dia ngajungkal. Beda deh kuai. mata orok dan gerak ka dieu. Baturan aing saja di kamana. Aing baturan yang situ mah. Ngomong perjelas, panelol bangsa. Kayak aing undang si Jali lah. Lewat batin aing undang si Jali mah gampang setan. Aku telepon-teleponan. Jel, tadi Jel. Udah malam
Imah ya aing dong anak lubuan teh banyak. Ih. Tolong Woi, Tolong. what happened? What happened? Tolong. Gimana tuh minta tolong? Wih, si eta. Emang dia nyolokan aing di. Pasti dia butuh mah. Coba aing dari itu. Gue itu orang panglayangan. Aing namun inget panglayangan dah. Ini sih mendetik. Letik aing panglayangan seserengan. Mudah-mudah kata jong yusruk aing. Pada zaman letik tuh aing. Kata amat dijari. What happened? What happened? Tolong. Eh, anu, kenaon eta? Dusun dia tanda-tanda aing tolongan aing jo. Kenaon tuh dia di dinya? Weh, nek naon dinyaran aing. Lain, sini penela. Oh ya. Aing tulungannya, teu bisa naik, teu bisa turun aing yo. Kumaha ieu? Jaluhur ieu tanggal ieu kelapa. Tulungan aing yo. Ya, diuk sini diuk tang. Weh, dulu ke si Ayu kayak aing kibar ka dinya yo. Dulu ke aing yo. Wih, tuh. Kunaon dia kaget naon? Belajar di mana dia, Jel? Naon? Aing belajar di Gunung Kelud sumur ieu. Lu mau minta tolong ke gua, mana gua bisa? Tuh jelas. Bu aing tulungan siung 5 jam aing yo nek ngahak tulung teu bisa ieu luhur ieu tanggal ieu. Tulungan aing yo. Tinggal nyorosot besi nyarosot. Rese amat meureun. Kunaon sampai ngejumprit Aing aja mereka aja, juga yang lain dia, tambah kuat bisa hiber gitu dia. nyaon. Aing 7 mulut di pawon. Naon eta? Olah. Ajaran kitu aja aing hayang teu kitu aja. Mah nang bae sini kitu dong bari. Ming kieu jeung aing mah yo ajaranna. Tatapa di mah aing mau beas mau kotok. Dia mah dong nek ngalewat bae pasti aing kata kotok-kotok jeung sangu. Lamun nek ngalewat heueuh ngalewat, hayu jeung aing ketek ngalewat. Bisa aing mah yang diajaran kitu lah intina mah. Nah, dia mah ngomong kitu. Ngomong bae nek ngalewat dia lapat. Ya. Eta naon dia ngomongin lu gitu segala aing mah sembari kana leungeun-leungeun. Biasa kerletik itu aing eta tang layangan tadi. Inget kerletik aing. Bangkot ya aing mah. Aduh tulungan euy. Aduh. Sawah dia mah jeung si Gangsing anu ngomongna kadal teh ya. Oh, Gangsing. Eta mah ngomongna mulintir we eta mah, ujungan. Terus kumaha tadi? Ngomong naon be? Ngomong aja dia mah. Kumaha teh ngomongna aing kode. Dia mah dibolak-balik teh omonganna. Tekarti ku aing kot geragak dia mah di balang kana galon. Dan saya eta. Ay, saya tuh bener-bener nyarosot. Ay, innalillahi. Aduh, kumaha ya? Ay, keke. Ih, hirup kene geus tinggalkeun bae. Geus mah ya boh aing ngalanyung ngobrol jeung eta mah. Ujungan buku mah. Aing belut ge. Salokeun orek kadut dia mah. Geus mah ya. Kolong si eta, cak aing nek merem napas buatan aing pingsan bohongan eta. Aing ya. Tolong. Kita yuk urang ulun yuk. Mana yuk? Yang di kampung. Ini mah jeung halus. Coba hiber deh, ya. Bae geus engke bae hiber mah. Kajarannya nya. Oh, sama rahasia bae. Ayo burung. Aing mah. Tas si eta pagawean aing bobogaan nyakelan aing, narik-narikan aing. Jel. Ada dia. Daun. Karena oleh aing mararang yang amat bambang-bambang bae. Aing mah bobogannya tahu narikan bobogan aing. Bobogaan naon? Aing bisa mangkat ke bobogan aing. Aing coba aing lempang aja. Tuh. Aduh. Ya, merasa ya. Oh, aing mah nyangkol Ai, bobogan. Soek dia. Aing motor ya, motor. Tenang motor helikopternya poin turunkeun. Aing motor. Bener. Oh, aing motor anu lah. Bit. Dulu tuh yang ya. Beat. Wow. Bisaan deh.
Santai ya. Bisa iman nek nanjir dengan mau anak bisa starter poin. Ge. Oh, enon kalau di bawah nih. Kesehatan diberi ngeunah poin gitu bela. Pas nyalukan aing butuhna. Mana setan. Tanya kawan kana aing setan. Dengekeun bae yo, leumpang-leumpang ke motor. Nah, saya tadi baik. Mata lain dia, punya awal kana aing dia. Orang selalu kirawan. Nyaho, kana aingnya. Wah leumpang nenek ninggalkeun aing horeng wanya. Naik. Dia ya lambat. Selesai. Lihatnya. Ih, masih berat ya. Eta kan sih. Leungeun aing lagi biarkan. Ya. Tadi neut tadi ya. Neuleunya lambu aing mah. Ya. Oh. Tuh punterkeun motor. Coba. Up. Nah, ya. Iya. Neng, Naon? tuh kenapa? Awas Mati ya sih. Kalah pa, cek saha. Aku lain aing iseng sih mah ada bisa ada. Ngomong-ngomong sorangan bae. Nungguan saha? Nungguan kabogo lah, batu mah boga kabogo kikieu. Kabogo. Kaneng. Urang mau motor beat. Speed. Jalan-jalan yuk. Motor beat tah. Mau atuh ieu mah. Nobit. Nobit ya motor beat kan ieu mah tenang mah ya. Semuanya besar. Coba bukan namanya mah. Naon si aing motor lu gitu, motor doang lubang ge. Alusan boga motor kabogo aing lah, Astrea gitu. Jeung Astrea cenah Jel. Area. Kita mah Motor panti mau pare sama. ngepok sih. Mending apa yuk? Naik diharap naik tengah naik di buri Main di tengah dina menang kabeh. halus sih motor eta sih mah. bisa irin sorangan ya Numpang sorangan dia mah. kikian Bisa. tadi Tinggal dikiki doang ya. tah deket Awas, oi, oi. ada Jel Ada. Kumaha tadi dah aing mah sampai ngajengkang doang gitu aing mah. Gang tolong euy angkat motornya yo Ada.